Biarkan dunia. Let's go, mari kita streaming lagi. Mari kita upload thumbnailnya. Oke, sudah, mari kita share di Discord. Mana. Mama. Ya Allah, thumbnail jelek banget ya. Pagi Bang, pagi Randy. Ih, ini kayaknya notif lagi aman nih. Teman saya dapat notif juga, Pak. Notif YouTube aman nih kayaknya nih. Nah, kemarin kemana aja? Kok pagi sih? Kok pagi dah? Berkonek saya. Astaga. Bentar ya, saya share di Discord dulu. Gimana? Loh. Nah, gimana caranya biar botnya bisa ini ya? Ntar saya coba cari tahu deh gimana biar auto ini. Oke, kita kembali lagi dengan drama per F1-an. Duit saya tinggal 400.000. Fit komponen apa ya ini ya? Loh, P1 kualifikasi 10. Kenapa P2-nya di akhir, Pak? Entahlah. Nah, ini apa ya? Bentar ya. Coba fit komponen. Would you like to apply this component to your car? There is no penalty for this action. Ini buat apa ya? Coba ya. Pending. Nggak apa, coba aja. Gue juga penasaran.
Hehehe, anjay. Ada reactionnya cok di situ. Mantap sekali. Oke, kemarin saya sudah latihan baku di track ini. Kenapa kemarin tidak live streaming selain bikin video cover? Saya juga bikin video TikTok. Kenapa kemarin saya tidak live? Timberly siapa cok? Tremblay. Nggak tahu gimana cara bacanya. Kata slip thrill, dia dapat slip thrill. Wah jangan disundul cok. Gue mau disundul itu. Madoi. Menang gitu doang, dia sama sekali nggak overtake. Oh ini baru. Sama sekali nggak kencang ya ampun. Harus nabrak cok, tidak bisa flashback lagi, astaga. Sudahlah, kalah. Silver lagi kali cok, beda 8 detik. Dua kali menang. Sekarang kita yang di belakang pak. Ternyata mobil kayak gini pelan juga ya, maksudnya nggak kencang-kencang amat juga pak. Susah loh ngontrol. Tuh. Wah shit, kalah jauh deh cok, jauh banget. Yang apa ya, cuma sprint doang. Ngaruh sih, kita bisa dapat duit pak. Padahal bisa dapat 100.000 tuh kalau go. Susah ngontrolnya. Biasanya mobil F1 tuh enak diblokin, ngek. Kalau ini kayak ngelebar gitu. Ya Allah, cuma dapat 25.000. Sudah apa cok. Mari kita bentar, tire allocation. Jalan saja. Saya kebelet lagi pak. Oke.
Loh. Oh, ini yang kemarin ya? Yang failed. Oh, ada sprintnya. Baku tuh ada sprint ya. Hujan lagi tuh 23% wet sprintnya. Tapi biasanya sih aman kualifikasi sama ini. Oke. Rival kita Yuki Tsunoda. Dia ada di peringkat berapa Yuki Tsunoda? Mana? Oh, di belakang, Pak. 15 di bawah kita. Oke, aman berarti ya. Daniel Ricciardo. Oh, Daniel Ricciardo bawahnya lagi, Pak. Kemarin saya milih ini kan, milih siapa? Milih si Ricciardo atau si Tsunoda kan. Saya milih Tsunoda, Pak. Tidak pernah juara, tidak pernah masuk podium. Ya terlalu dini juga masuk podium kita coba. Oke, berarti langsung saja ini kalau 26 lap. Kalau ke 1 lap. Medium aja lah ya. Qualifyingnya short atau one shot. Short aja. Practice format full. Oh, qualifying dulu baru practice 2. Go to track. Sekalian kita ngapalin sirkuitnya lagi. Red Bull lagi loh. Oh, kemarin Ferrari deh yang disorot. Ini Red Bull. Oke. Kayaknya nggak perlu. Apa tuh? Track apa ini, Cok? Ini baru nih. They told you about the new parts that have come in from the factory, right? Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Track acclimate. Apa tuh anjir? Bentar ya. Saya coba. Acclimatization. Oh, penyesuaian. Oke. Tire management. Race strategi nanti aja kayaknya sebelum sprint. Kayak ini aja dulu deh. Penting nih. Oh, hard. Oke, pakai hard aja nggak? Drive out. Okay, track's green right now, so take a few laps to get the tires up to temp and get yourself in the zone. Jarang-jarang kita pakai hard kok ya. Cok, astaga. Bentar. Astaga, keluar motong gitu loh. Tidak saya belokin. Sorry. Maaf. Biasanya ke kanan keluar kan, ini ke kiri, Pak. Unik loh. Yuk. Mari. Kita keluar pertama ya. Oh, saya lupa settingannya, Pak. Settingan mobil. Ya, gini juga nggak buruk sih, cuma masih terlalu apa ya, beloknya belum enak, Pak. Bentar ya.
Saya udah setting tadi tuh dari sore. Taruh setup. Nah ini kita load baku. Nah saya sudah punya pak. Kira-kira setupnya seperti ini. Nah ini dia. Nah ini cuma 5 lap doang ya. Ntar bisa saya tambahin sih kalau ini. Ya sudah. Saya kemarin tadi sore nyontek ke ini pak, ke adalah leaderboard di F1 Indie Game nya. Nah ini, let's go. Keburu rame cok, tracknya ada 8. Pink, full pink. Ada William Racing sih sana. Nah ini beloknya lebih enak nih. Entah kenapa pak. Beloknya bisa langsung patah gitu. Kalau tadi nggak bisa pak. Yang settingan bawaannya. Nah ini enak nih. Jadi tiap corner saya udah nyobain juga sih pak. Karena di baku ini lurusannya banyak, emang banyak lurusan, cuma sekalinya tikungan tuh menyiksa sekali pak. Tuh kayak gitu, kayak bener-bener harus ngambil corner kayak gitu pak. Ini apalagi yang sini, gang kecil itu pak. Tuh cornernya tuh menyiksa gitu loh. Corner terakhir nih. Ya benar-benar corner. Nah ini sisanya lurusan aja nih. Sampai nanti turn pertama. Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Kenapa gitu cok? Tadi nabrak dinding yang mana dah? Yang ini yang kiri ya? Nah yang itu tuh. Wow, that was a heck of an impact. Let me know you're okay. Benar, kok bisa nabrak ya? Kita belum mulai practice programnya loh. Yang track ini susah gampang pak. Ya lebih sulit. Ini sih. Okay, DRS zone coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Kita gagal tinggal flashback lah ya. Nah kan kayak gitu flashbacknya pak. Oh, bodoh. Tidak ada yang lihat juga saya flashback.
beloknya enak gitu, enak babamu, enak nabrak kau itu kalau diterusin, sumpah emang skill saya yang belum mumpuni Pak. Tuh lihat dah, tanjakan terus zigzag gitu Cok. Kayak Leclerc pernah ini kan di situ, pernah crash. Ini 3 lap buset. Nah untung tidak kenapa-napa mobil saya. DRS $580. Saya tadi udah 600 Pak. Enzo's ahead. Right, their best lap time is a 1:49.7. Enzo lebih kencang dari kita. Gila juga, berarti kita yang lambat nih. Sergeant's behind you. Kan kesenggol lah itu, kesenggol aja tuh sulit. Tapi ini harus dilewati Pak. Breakingnya tuh di mana ya? Gue belum dapat loh breakingnya di mana. Terus belok ini di mana? Oh shit, no. Masih. Ya walaupun hijau itu tadi. Aduh. Udah 580 lebih kok. 625 Pak, sama aja kayak tadi. Udah 3 lap deh. Nah, selama praktis programnya masih ada, kita lanjut saja. Oh shit, hampir nge-spin kok. Tempo lagi Pak. Kenapa kita tempo tuh? Push. Oh nice. Nice banget Pak.
Ini termasuk pelan nggak sih? Ya jelas sih. Bawahnya Fittipaldi. Dia Enzo. Apa karena gue pakai hard ya? loh. Speednya kita. Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Yo ilo. Segala nabrak. Mau balik ke garage ya kan, front wingnya damage. Astaga. Berapa setengah menit? Okay. Car repairs have set us back a little. Nggak perlu. Loh. Set an optimal first sector. Masih ada 12 menit. Kayaknya tire management aja nggak sih? Kayaknya ini dulu deh. Diesel lagi. Tracknya. Kita pakai medium. All set, we're ready to go, so let's get the car out onto the track. Ada 13 driver yang lagi praktis juga, semoga ya tidak tubrukan dengan saya. Depan Alfa Romeo, belakang William Racing sepertinya. William Racing tuh. 16 pak saya pak. Maaf ya. Cok, astaga. Kok jadi susah lagi beloknya? Apa harus di setup terus? Enggak kan harusnya. Siapa sih? Logan ya? Ya kan Logan. Feel mobilnya beda deh. Nah kayak tadi. Fuck. That looked bad. Are you alright? Let me know you're okay. Astaga. What the shit? No way. We think we might see some rain. ETA about 15 minutes. Okay, hijau, nice. Ada lagi. Naik dong. Mau dibalap nih sama Sarjan.
Sumpah, dia setiap belok atau pas kita bawa kenceng, aduh, itu merah pak. Harus balance, mungkin nggak boleh terlalu di push. Nah itu bagus ini. Kenapa yang tadi jelek ya? Padahal nggak beda jauh juga sih gas rem sama belok. Nice loh grafiknya. Oh shit, hampir nabrak yang kanan. Nah kan, wingnya patah, wingnya rusak. Nggak apa lah ya, kayak dikit. Padahal ngaruh banget. Yang namanya front wing. Udah kencang gitu. Okay, test complete, and that was a really good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Well done. Okay, nice. Kita balik lagi ke garage. Semenit front wing damage lagi. Udah tinggal race strategi kayaknya di P2. P2 aja ya kita ya. 5 lap soalnya pak, lama. Habis ini kualifikasi kan, jadi aman lah. Saya di mana pak? What an incredible practice session that was. But the fun doesn't stop here though. Join us again as the rest of the weekend unfolds. Kualifikasi. Mari kita kualifikasi. Buat sprint ya. Kualifikasi itu buat sprint sama race ya. Langsung ya dia. Baku, Azerbaijan. Loh, kenapa tidak ada ban ya, Pak? Sudahlah. Kenapa accelerate time, Pak? Gitu track saja langsung. Ya. Bentar. Kita cek. Sudah custom. Dah. Mari. Okay, when you ready, let's go. Kita pakai soft. Ya.
Kemarin sih PA banget tuh, kualifikasi pakai medium, cok. Ada orang kualifikasi pakai medium. Bodoh mana itu pas kualifikasi pakai medium anjir. Bedanya berapa detik kemarin tuh. Lambat sekali tuh pak. Kenapa harus melebar kayak gitu? Alamak, harusnya baru belum dihitung. What the hell? Kenapa harus nabrak sih? Oh iya, fuelnya pak, jangan lupa ya nanti kalau misalkan sprint, fuelnya jangan buat 5 lap, bisa masuk pit terus ya. Mari kita mulai kualifikasi. Buset, rame banget di belakang. Aduh, depannya rame banget. Shoes ahead of you now. Emang itu Alfa Romeo ya? Itu William Racing tuh. Oh enggak deh, Red Bull itu. Respect Verstappen, dia ngebiarin kita lewat pak. Fase slapnya berapa dah? Karena dia belum kualifikasi ya, dia masih baru keluar pak. 1 lap dulu baru. Here's a quick position rundown for you. The top 5 are Russell, Sainz, Piastri, Tsunoda and Hulkenberg. Currently the fastest lap is at 1:43.9. We don't currently have the data for that request. Stop ya. 1:43. Saya nggak keburu pak, 1:43. Itu kencang banget. Ini bisa berapa nih ya? 45, 46. Wah ya rame banget bro, sumpah. Ya P9 boleh lah ya, not bad. Belum semuanya keluar kan, Hamilton yang baru keluar. Jangan terlena pak. We've only got 2 laps of fuel left. Belakang kita Ceko.
sepertinya, karena warnanya sama Verstappen. Perez berarti belakangnya. Pak. Push. Gasly juga baru keluar ya. Oke, 43 tadi ya. Bentar. Saya mau session update. Repeat that, I've got some interference here. Here are the top 5 cars as things stand. Russell, Norris, Sainz, Piastri, and you. Okay, so as for the cars around us, just ahead are Ocon, Hulkenberg, and Bottas. And just behind us are Verstappen, Sargent, and Ricciardo. The fastest lap at this point in time is a 1 minute 43.9. We don't have the data for that, I'm afraid. Nggak ada energinya, Pak. Itu. Kita berapa? Wih, ke 20, Pak. Wah, gila kali. Ya Allah, jelek banget. Lancer belum keluar. Ini mah calon, ya kan bener 21, Pak. Checks complete. Everyone be aware, we've got a car leaving the garage. Kenapa tadi di akhir jadi pelan banget ya pas lurusan ya? Kenapa tuh? Kuning, Pak, itu yang bawah. 143 ya, 143, Here's a quick position rundown for you. The top 5 are Russell, Norris, Sainz, Verstappen, and Hamilton. So, just ahead of us in this session at the moment. Nggak bisa pakai DRS dong kalau gitu. Balik dulu. Kenapa itu wing saya tiba-tiba? Magnussen and Sargent. Fittipaldi currently the DRS fastest lap saya is at wing belakang. 1:43.9. Sorry, we can't provide you with that information right now. Car repairs have set us back a little. Kalau yang lap aja lah, biar cepet. Your DRS is unavailable. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. Hah? Lah, tadi bukan udah ya? Ya Allah. No, engineer. Saya mau ngejar kualifikasi, kenapa Anda? Ya ampun, setengah menit, Pak. We've had to spend time repairing the damage to the car. Nggak bakal cukup ini. Ya udahlah. P22, Pak. Tidak mungkin bisa lagi. DRS saya nggak ada. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who'll be fronting the grid. Perez, Verstappen, and Lando Norris. Goodbye for now then, but really we're just getting started. Be sure to join us again for Lights Out tomorrow. Loh, Hulkenberg dapat ini ya, dapat penalti ya, 5 possession, berarti 3, 4, 5. Kita bisa start di 20 nggak sih? Nggak tahu dah, gue nggak tahu konsepnya gimana tuh penalti itu, plus 5 pos maksudnya apa tuh? Mari kita practice 2. Loh, kenapa qualifying duluan ya, baru practice ya? Quick practice aja.
Saya praktis terakhir race strategi. Itu apa nih? Tiga menit 50, nice, masih ada. Tidak ada pak, tidak ada waktu lagi. Bisa nggak ya? 4 menit. Nah, no. Ingat gua bang, Zahdan. Halo Zahdan, saya Basi. Saya baru streaming lagi pak, setelah berapa lama. Dan saya bingung mau main apa. Ya, jadi saya adanya F1. Ini juga game gratisan dari PS Plus pak. Saya bingung kemarin tuh main Sifu. Amse apa itu Amse? Oh, di delete. Saya paling ingat sama ini pak. Ada dulu viewer saya itu bocil, namanya Claudio. Wah, sprint becek banget nih, 23%. Enggak banget sih, basah. Oke, mari kita sprint dari pause 22. Astaga. Ada tuh dulu waktu saya main Spider-Man, kocak deh bocahnya. Saya ingatnya tuh dulu dia ngechat apa namanya, bang kan belajar dulu ya bang baru main game, pokoknya kurang lebih kayak gitu deh. Kocak juga tuh bocil tuh dulu. Udah berapa tahun yang lalu itu ya, 2 tahun kayaknya deh. Tapi gara-gara gak live kemarin, iya saya 8 bulan lebih. Iya setahun lah ya, setahun 2 tahun udah nggak live. Terakhir tuh Ipswich Town FIFA 22. 2 tahun berarti pak, sekarang udah FC 24. Baku kita sprint 20 tikungan total. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. Kita sprint dulu baru race ya. Edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Ceko. As we continue through the rest of the grid today, we pertama have dia kualifikasi ternyata, Russell, kirain gua Verstappen lagi. Sainz, Fernando Alonso, Hamilton, Oscar Piastri, Leclerc. Bang main FIFA lagi bang. FIFA saya 2022 pak. Yuki Tsunoda 14 lagi, berat banget pak. Kita 21. Magnussen, Bottas, Sargent. Di belakang Sargent malah sekarang. Enzo Fittipaldi. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon FIFA find saya out. 22 pak. Saya tidak beli yang baru. Beli baru bang. Ya ampun. Gimana ya? Masih 300 ribuan. Mahal sekali pak. Dan tanggung juga kan liga ini. Ini liga tinggal 10 match kayaknya ya. Premier League tinggal 10 match deh. Tanggung juga kalau saya dulu pak. Udah mau habis seasonnya kan. Oh ini nggak ada ini ya. Bentar, ini berapa lap sih? 6 kan? 6 ya? 6 lap ya? Cowok, saya tidak lihat lagi.
Oh, 6 lap. Aman lah ya. Kita bikin 7 lap aja bensinnya. Nah, biar aman. Biar apa namanya? Biar gak berat-berat juga. Live di mana aja? Live di YouTube doang saya, Pak. Saya live di YouTube doang. Ada sprint tutorial, astaga. Launch map is good, but we need to learn the gears. So go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tyres as well, please. Ini masih formation lap ya, belum balapan, Pak. Udah buka, Bang. Udah ada buka. Busetnya di jam berapa, Pak? Udah mau jam 10. Kayak live ini bakal cepet dah. Apa enggak ya? Ini masih sprint sih. Soalnya episode kemarin tuh nggak ada sprint. Episode kemarin nggak ada sprint, Pak. Episode kemarin udah kayak andal rajin streaming saja, cok. Hal yang membuat saya jarang streaming adalah yang pertama, streaming itu walaupun saya cuma main game kayak gini ngoceh, capek, Pak. Yang kedua, progresnya tuh lama banget. Sumpah, saya dari kelas 8, berarti sekarang saya udah kelas 11, 4 tahun, gila. Punya YouTube dari zaman Covid deh, 2019, 2024, ya 4-5 tahun lah. Tapi gini-gini aja YouTube saya, Pak. Kayak kok lambat banget. Makanya saya mulai apa namanya, nyebrang. Astaga, collision nggak tuh? Oh, nggak nabrak. Ya bener kan, collision. Telat beberapa jam. Coba live game bola, Bang, gue saranin, soalnya lagi musim. Live e-football lagi kali ya? Bisa sih. Boleh. E-football kan gratis tuh. Sekarang lagi ada event ini ya, Blue Lock ya. Saya tidak tahu, Pak, Blue Lock apa, Pak. Tapi rame sih itu Blue Lock itu. Kita nyelesain misi aja ya. Itu udah lama juga ngambil football. Pemain saya kayaknya kontraknya pada habis, Pak. Aduh, Sergean, ngepet banget Anda. Dingin lagi tuh ban gua. Game bola menarik. Weh, Botas. Astaga. Nice. Boleh. Ntar gue coba main di football lagi. Mari kita sprint dulu ya, 6 lap doang. Ya, nggak terlalu bagus startnya, tapi ya udahlah. Shit, no. Kenapa dia tiba-tiba ngerem di situ, Pak? Padahal tikungannya masih jauh. Hulkenberg. Apa itu, Cok? Baru start udah red flag loh, astaga. Oh. Ini bener tricky banget, Pak, kalau start. Tuh, dia tiba-tiba ini di situ loh, ngerem di situ, Pak. Duh, wing saya sedikit rusak loh situ. Front wing.
Yang depan. Oh, Tsunoda nih depan. Ya, terus kita harus di depan dia lah ya. Rival pak, rival. Apa sih, cok? Jangan nabrak-nabrak mulu lah, yuk. Mobil orang dari kemarin. Disundulin terus. That start was okay. Now stay. That start was okay. Dari mana oke-nya, cok? Saya nabrak dinding itu. Nah, kenapa saya flashback saya restart kayak gini? Memang saya masih cukup pak di game ini pak. Sama halnya kalau misalkan main bola, main karir, kalau misalkan saya kalah, nah kan? Kalau misalkan saya kalah tidak saya save. Kalau dulu kayak gitu. Nah sekarang ini flashback saya juga masih belajar nih main ginian. Saya cuma nonton doang. Ini ngikutin F1 juga baru-baru ini pak saya. Karena dulu ada teman SMP tuh dia ngikutin F1, saya jadi tertular pak. Makanya saya cuma nonton F1 dan baru kesampaian main F1 tuh F1 23 gara-gara gratis di PS Plus. Ternyata sulit. Okay, the start Sulit was fine. Let's try and main move F1 tuh. forward. Banget, susah banget. Sayap depan gue rusak. Ban gue masih dingin loh, astaga. Yang nonton 5 pak. Keren juga. Apa nih? Pit window. Skip kanan aja. Ngapain nge-pit? Orang cuma 6 lap yang ada. Bisa posisi terakhir saya. Emang si front wing saya rusak. Dan ini mau di overtake sama siapa nih? Sama AlphaTauri sama Ricardo. Saya di-update. Tapi nggak bisa kok. Tidak jadi dia. Dan mereka fight di depan. Bertiga. Ayolah, push. Kapan habis kelasnya bang? Maksudnya kapan habis kelas? Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Habis kelasnya maksudnya gimana pak? Oh shit. Kenapa sulit sekali nih game? Jauh lebih sulit daripada FIFA cok. Tuh. Astaga, mungkin anda bosan ngeliatnya cuma ya, saya harus banyak latihan pak mainnya. Mungkin live football akan jauh adalah ide bagus, tapi itu dirty overtake, jangan ditiru. Jelek tuh tadi overtake-nya, nabrak cok. Nggak pada banget. Tsunoda kita belakangin cok. Please jangan kena. Oke, nice. Hampir ya kena, kayak di free practice tadi pak. Kena tuh, ban saya copot langsung di perspektif tadi awal-awal. Ini track memang sulit loh, tikungannya tuh nyiksa pak. Gue left dulu bang, aman santai aja. Nah pergi ya aman santai aja pak. Saya juga masih lumayan lama. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Belakang gue Tsunoda pak. Overtake dan ya sama Tsunoda.
Beda cuma 0,3 detik. Jangan. Kayaknya nggak di sini. Di tikungan akhir baru di overtake sama dia. Kayak di tikungan-tikungan kecil kayak gini. Apaan tuh? Ada caution tadi. Okay, we've got 4 laps of fuel remaining. 4 laps of fuel remaining. Shit, itu nabrak pak. Kalau tidak saya flashback. Hilang front wing saya. Fuck, kenapa susah banget ya di situ ya? Why? Kenapa sirkuit ini sangat menyiksa saya? Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Nah gitu loh dari tadi. Nggak harus nunggu mobil hancur dulu sih harusnya. Nah ini riskan banget nih, 0,2 detik. Buset, bener-bener tempelin gue. Yuki Tsunoda. Jangan nabrak, oke, nice. Oh shit, di overtake, ya kan? Di tikungan terakhir, what did I say? Dapat lagi. Shit, kenapa nabrak sih? Kenapa harus nabrak sih? Astaga. Kan sulit lagi ya dapetnya ya. Alah. Gue tabrak nggak tuh belakangnya? Yang penting nggak dapet penalti aja. Okay, careful with the overtakes. That was a bit risky. We could have received a penalty. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 3.8 seconds. Tabrak aja lu. Astaga. Sulit sekali, Pak. Itu sih nguras banget tuh power. Alamak. Keep on him, he might make a mistake.
Wih, kenapa tidak mau belok itu tadi? Lah, kenapa harus di belakang Tsunoda, Pak? Okay, just 2 laps of fuel remaining now. Jauh lagi. Hulkenberg di belakang kita, gapnya semakin mengecil, itu seperti dia nggak akan bisa proteksi. Final lap, push. Okay, you're losing a small amount of time to the car behind. Let's keep pushing. Ya, I know, tapi front wing gua rusak, Pak. Tuh, yang sebelah kiri. Itu ban kenapa nggak panas-panas ya? Gue heran dah. Pak, oversteer. Ban luarnya tuh nggak panas, Pak. Masih dingin aja dari tadi, padahal udah. We got P16. Tsunoda ahead. Bentar, itu mesin saya ada yang ini ya? Ada yang masalah ya? Gearbox. Kenapa tuh gearbox? Aduh. Kenapa tuh? Hey, halo? Kenapa menguning? Oh, Perez yang menang sprint. We're sat in 16th right now. Okay, that's Tsunoda just ahead. Come on, push hard. Okay, so the gap to the car ahead. Shit, no! 2.2 seconds. That's Hulkenberg behind. Okay, No! the gap. Astaga. Okay, pick up rubber and bring it home. Astagfirullah. Ya ampun. Why? So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Max Verstappen should be pleased with his Dua-duanya performance, khas lagi. making gains at the top of the table. With the Kanan sprint kiri dia. wrapped up, we now have our grid line up for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no... Asu. Why? Kenapa? Mobil kenapa? Kita kenapa sih itu? Ininya? Mana tadi ya? Gearbox. Nah ini kenapa, Pak?
menguning gitu. Tapi ini kuning, Pak. Gearbox saya. Alamak. Kena penalti lagi kalau misalkan saya ganti. Sudah, nggak apa lah. And a warm welcome to you from Azadlik Square, heart of Baku, and home, of course, to the Azerbaijan Grand Prix. With high speeds, tight corners, and few runoff zones, many are expecting a safety car here today. So our drivers will have to stay very much on their toes, hopefully out of the barriers. With 20 turns and a length of 3.7 miles, Baku City Circuit in the heart of the Azerbaijan capital is a real test of a driver's endurance, patience, and precision. 90-degree corners through Sector 1 lead into a tightening uphill sprint as we start to circle around the old city. I'll chase flat out through Sector 3 towards the finish line. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. It's Sergio Perez on pole today, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Russell, Fernando Alonso, Leclerc, Gasly, Albon, Verstappen mana, Pak? Ocon, Verstappen, Oh, kena penalti. Joe, Oscar Piastri, Gua nggak ngeliat. Tsunoda, Dia kena Hamilton, dia kena penalti. Magnussen, Lightning, Bottas, Oh, ada. Fittipaldi, Oh, Hulkenberg kena Hulkenberg, penalti lagi ya? Sargent, and Daniel Ricciardo Oh, fills the nice. last spot on the grid. It's almost Di time for the lights to go 17, out, oke, so ada let's harapan head nih down kalau to kayak the gini. track where preparations are underway. Anthony Walaupun Davidson gearbox joins saya me tidak once baik-baik again in the saja. commentary box, and it's fantastic to have you with us here, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll Saya be naik berapa? starting to feel Naik the 3, adrenaline Pak. as they anticipate the rundown into turn 1. A bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. Dari Keep them 21 focused on the moment and on naik their 4 dong. surroundings as we build towards the Albon naik start of the banyak Grand banget Prix. berarti. Oke, anjay, kipasin Pak. Bisa langsung mulai saja, udah aman semua. Tuh gearbox saya, astaga. Mesinnya kuning Pak. Okay, so let's go through all the gears if you Mana can. ya? We need to make Mana sure tuh? the engagement is okay before the start. Oh, We're going to want okay. to put some temperature into the tyres and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Kok saya nggak bisa lihat?
No threat of rain for the time being. Conditions look good. Oh, dia nggak denger, Cok. Didn't receive that. Repeat the message. Repeat the message. Fuck, kenapa harus disundul ya? Dek gua. Loh. Don't receive that. Ya udah terlalu. Kelas 8 kita baru ini ya. Woi, sabar dong botak, buset. Perfect, bro. 0,0. Nice. Kita di belakang Hamilton, bro. Parkirnya. Udah mah belakang Hamilton, Magnussen. Nice. Good start. Ambil sini saja. Nice. Awas. Gua nih. Shit, dikira ada Guan Yu. Tidak bisa masuk. Pas samping-sampingan soalnya tadi. Saya tidak bisa belok langsung. Harus agak ngelebar. Ini udah hard loh. This is a bad idea, yuk. Nggak bisa ya kayak gitu. I know, that's a bad idea. Oke, itu buruk. Itu ngambilnya buruk. Fuck, kenapa harus front wing gua kena mulu ya? Tadi yang kiri, sekarang yang kanan. Astaga. Why? Merah sekarang tuh gearboxnya. Ganti dah, Max Race. 66%. Yang lain masih aman sih. Ya mesin harus dicek-cek terus ya.
bahaya kita kalau kayak gini. Perez kayaknya juara nih. Dari sprint udah dia udah ini banget. Wah, Hamilton belakang ya. Attack fight tuh rame banget. Kita coba kejar Guan Yu ya. Jauh sih. Detik. Depan juga jauh pak, detik. Shit. Tidak ngerem loh, astaga. Ya, kita harus nyobain ini balapan tanpa flashback deh. Gitu. Nice move, good job. Nice move. Saya nabrak pak tadi. Nice move, engineer gimana? Ngedrift nggak tuh? Pakai ngedrift. Bukan kita Ocon. Coba nih. Coba kejar Ocon ya. Lap 2 sih mas, panjang sih sebenarnya. Cuma kalau bisa overtake kenapa enggak? Ceko lagi-lagi dia masih P1 sepertinya. Ya udah cok, ini kalah cok sama Tsunoda Guan Yu. Ini ngetes banget tapi nggak overtake. We can now use DRS now available. Udahlah, ada DRS dia menang udah pasti. Diluruskan, apalagi dilurusan. Nanti saya pak, ini DRS doang kayak gini. Oh nggak ada ya? Gimana DRS? Harusnya situ ada. Ayo jangan blunder. Yeah, nice. Shit. Kenapa harus nge-spin? Oh, nge-sprint sih. Untung ada yang assist itu cok, yang begitu deh. Jadi kayak kalau misalkan di game tembak-tembakan tuh aim assist. Nah ini kalah nih saya nih sama Guan Yu, pasti cok. Udah lari pas lah. Okay, focus. We need to stay on form. Gap to your teammate behind is 2.3 seconds. Dapat lagi saya. Kalau di RS dapat lagi. Sumpah ya.
Sumpah loh, nabrak. Kok. Ternyata di area masih di depan. Nah, sini. Wih, kenapa dia cepet banget? Tolong. Dia nggak boleh di area kan? Oh, side by side, wheel to wheel. Untung nggak kena bannya dia ya. Pas belok. And gap to the car in front is 3.1 seconds. Busetnya gara-gara gua tuh, jadi pada baris. Jepret 3 detik. Ya ampun. Please, ini jangan nabrak. Oke. Tracknya sih very hard ya. Cuma kak, saya sudah latihan pak. Tadinya mah nabrak terus, sumpah nge-wide, nabrak. Saya kan main time trial. Walaupun bukan pakai mobil ini sih, pakai mobil yang license gitu loh, kayak Aston Martin, Alfa Tauri. Nah, dua aja tuh, nggak satu aja dong. Kita balap lagi di area depan. Dapet tuh, nggak dapet pak. Gede banget pak, nggak bisa pak. Ya nice, tapi memang mobil kita kalah. Kepelintir terus. Ya turn pasti kayak gitu pak, kepelintir lah. Apalah. Ya rest dulu nih, lurus aja, cuma lurus doang. Nggak dapet. We're approaching the pit window and you're going to be on mediums. Pak, kenapa gua ngomong nggak pernah didengar sama engineer ya? Halo? You ahead. Less than a second separates you. They're on old mediums. Okay, Sonoda's behind you. Okay, the gap is less than a second. Okay, they're on old hard tyres. And your pit window opens in 2 laps time. 13 laps to go. Okay, no issues with tyre wear for now. Keep taking care of them. Wah, jauh sekali pak.
Tapi apa namanya, gap sama Ocon nggak gitu jauh lagi Pak. Tadi 3 detik, sekarang 2 detik ya. Biar ya, let's go. Push. Okay, be careful. We think you're going to start losing some tyre grip anytime now. Copy that. Oh. Jauh lagi. Nah, ini dapat kok. Patience. Butuh kesabaran, Pak. Oh. Wih, ada yang mau overtake juga tuh. Tsunoda. Mobil dia definitely lebih kencang, Pak. Alfa Romeo. Karena kita konstruktor yang masih newbie. Bisa kah? Tak kejar kah? Enggak kejar. In this lap, push now. Okay, so we're leading our teammate by 7.1 seconds, 0.0 seconds. Fuck. Oh. Nabrak mulu, Pak. Hampir oversteer. Ya, resnya baru selamat. Nah, itu dia tuh setiap di tikungan pas lurusan itu emang boros banget. Pas lurusan panjang tuh. Jauh lagi, Pak. Kita pit sini. 8 kan? Nah, pas di sini nih. Please repeat, you're breaking up. Oh, no, bukan set hard tire. Alright, we'll be doing one more stop today. One stop left in this strategy. Your pit window is open. Pit window currently open. Gue masuk kan sini. Nah, gearbox gue tuh kuning. Set. Oke, nice. 2,5 detik. Okay, off we Let's go. go. Back into the race. Bagus. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that Hamilton one. juga kepit. Jadi pit ini, Pak.
Yellow flag. Kenapa tuh? Okay, be aware there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. PRS ya? Yang Okay, kecelakaan. Yang kecelakaan. Tiba-tiba dia V18. Apa dia ini ya? Bentar. Perez ahead. Okay, gap ahead is 1.2 Oh, dia kepit ya seconds. tadi. They're on fresh mediums. Oh iya, kepit deh. Fresh medium. Sekali bisa ngejar Red Bull, Pak. Kencang itu mobil Red Bull. Okay, we're looking at some gearbox wear, so try to keep the number of shifts to a minimum, please. Jalan, aduh, gearboxnya nih. I didn't catch that, mate. Just say it again. %78%, ya. Udah mau hancur, Pak, itu. Overtake nih, sama Hamilton. Kan. We've lost one of the gears. The transmission is significantly damaged. We're Wah, down a gear, gila, I'm Pak. afraid. Gap to your teammate ahead is 6.2 seconds. Teammate Okay, ahead. gap to the car behind. Car behind. Fittipaldi di 1.8 depan. seconds. Oh enggak, ini di belakang. Dia baru masuk pit. Jangan terlalu sering ganti gigi, gimana ya? Orang tikungannya kayak gini, Pak. Pasti gigi rendah terus. Right, we've looked at the gearbox issue, but I'm afraid there's nothing we can do. Try and drive around it. We'll just have to hope for the best. Remember, you've got a lot of torque in these power units, so you should be able to stay in high gears for a lot of the lap. Ih, hampir nabrak, Pak. Hampir nyerempet kanannya. Ganti nih gearbox. Gearbox giginya kan. Our gap to the car in front is 2.4 seconds. Jauh, Pak. Sama depan sama Hamilton. Jauh banget. Pas lapnya Hamilton, Pak. Padahal sebelum pit ini di belakang gua loh. Kenapa tuh? Itu Gasly kenapa tadi, Pak? Masih 7 lap sih. Itu berarti 11 lap saya nggak naik-naik nih. Tadi start 17, sekarang 15. The car ahead's coming to fit the mediums. Car ahead now running medium tyres. Iya, kelihatan kok itu di leaderboard. Kena tembok kanan. Yang pertama siapa ya? Say that again, we're having trouble receiving you.
And you've got P15, Oh. P15. Botas That's dia nih. Gasly ahead. Okay, gap to the car ahead is 2.5 seconds. They're on fresh mediums. No, overtake lagi nih sama Tsunoda. Tsunoda behind. Look after these Astaga. tyres now. We want to finish the race on this compound. Kita deket lagi kok. Depan ada DRS lagi. Dan kayaknya nggak bisa deh jauh. Dia tiba-tiba nggak jauh gitu pak. Bisa. Nggak bisa. Oh bisa. Gue ngeri yang di ini pak, yang di lurusan tuh berapa kali dari tadi. Di sprint aja tadi di balap 2 kali sebelum finish, benar-benar di depan garis finish kanan kiri lagi, dua-duanya khas. Si Hulkenberg sama satu lagi siapa? Sama Magnussen kalau nggak salah. Kanan kiri tuh lagi dia overtake, hilang 2 posisi pak. Ya, kurang sakit apa sih itu. Ini notif hari ini kayaknya pada masuk ya. Dari kemarin-kemarin bener gak ada notif pak YouTube. Notif live stream. Nah ini gue rada-rada ini nih tuh kan. Dia ada DRS ya. Ya kan, ingat. Come on, you can win that place back. Bisa dapet. Kesenggol, tapi nggak apa. Ada collision juga. Maaf ya Tsunoda. Jauh banget lagi sama depan. 5 detik pak sama Gasly. Gasly's ahead of you. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 4.5 Sulit nih, seconds. track. They're on fresh mediums. Okay, Tsunoda's behind you. They're on fresh mediums. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. All right, 6 laps to go now. Shit. Nggak bisa. Front wing penting banget. Nggak bisa. Bentar kayak sprint lagi. Males banget gua. Gua lagi ngeliat gearbox. Perasaan gue udah nggak ganti apa-apa deh gearboxnya. Karena harus diganti ya. Rusaknya tuh pas dari sprint tiba-tiba oren. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 6 detik. 6.3 seconds. Ya, ini udah nggak bisa dapet poin pak. Udah jauh banget 6 detik. Kecuali kalau misalkan Gasly sama Ocon tiba-tiba tabrakan DNF dua-duanya, ya bisa kali. Ini juga paling overtake lagi nih sama Tsunoda. Nah kan di lurusan tuh gue parno pak. Satu lagi. Fuck no, astaga. Astagfirullahaladzim, untung udah buka. Nabrak lagi kan? Bodo amat. Masih 4 lap lagi. Okay, good work. Great pass.
merah pak sekarang. Tadi cuma oranye, sekarang merah. Pas ganti gigi tuh merah. Astaga. And that's just 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel remaining. Boros emang tuh ya RS berarti. Loh, Tsunoda di overtake sama Magnussen, bagus lah. 6.1 seconds. Jadi yang ngejar kita bukan Alfa Tauri mobil. Tapi saya juga trauma juga sama Haas. Bener 2 cok, 2 biji ngeiniin overtake. Gila kata gua. 3 lap lagi. Let's go. Nah, kita semua udah perlu ditan saja pak. Okay, so the gap to the car ahead, 9.2 seconds. Astaga. Hampir aja. Hampir. Ya, Magnussen no, please. Astaga. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Right, we've got enough fuel for 3 more laps. Are you all right? Engine off, engine off. Nggak bisa belok pak, gara-gara ada si Magnussen. Ambil slip stringnya. No, dia di kiri gua. Nggak bisa belok, Pak. Kalau belok kena itu. Pasti kena kalau misalkan gua belokin. Merah Pak. No. Bodoh lah. Just focus on the race. Tinggal 2 lap lagi Pak.
Dapat DRS, please. Fuck, nggak nge-grip bannya. Cok, bodo amat, gue flashback terus. Jelek collision, hari-hari collision. Tadi balap Only got 2 laps of fuel left. Loh, Magnussen di balap 2 orang pak, di overtake 2 biji. Sumpah ini tuh masih macet belakang tuh gara-gara gua nih, lama banget tuh gua. Terakhir And gap to the mari car in front is kita 30. aku ini dengan finish di P14 ya. Udah, ini paling ini sih. Ada overtake lagi sama Okay, Tsunoda. you Woi, just started the fight. Well, what happened? Let me know you're okay. what the shit? Gue diapain pak? Ini Tsunoda. Woi. Sumpah gue nggak belok sama sekali pak. Gue lurus loh. Dan Tsunoda masih lanjut, gila. Gila, apain itu anjir. Ada nggak pembalap F1 kayak gitu pak? Detik. Dia dapat DRS loh, tapi melambat. Okay, Mark here. You're causing unnecessary wear to your transmission. Try to take it easy or we're going to risk losing it. Last lap bro. Okay, we've only got 1 lap of fuel remaining. Lap terakhir pak, ayolah. Lando Norris. Yang juara, yang podium P1. Boleh juga itu Lando. I'll go easy on it.
transmission kan, kita jangan terlalu banyak ganti gigi. Please, jangan di overtake. Jangan di overtake. Please, please. No, 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 no. No shit. Anjir lah. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Tsunoda lagi. It's never an easy race here in Azerbaijan. There's drama, and they've come through to take a brilliant victory here today. McLaren P1. Our drivers are making their way out for the podium celebrations, and it's going to be McLaren picking up the winner's trophy. Congratulations to the entire team for that fantastic performance. So let's see what effect this result has had on the drivers' standings. Well, that lead at the top has somewhat shrunk today. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? It's got to be Lando. Loh, udah pilih lewat lap aja anjir. The department wants me to pass on their thanks for helping us. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Oke, sepertinya segini saja live streaming hari ini. Kurang memuaskan, sangat tidak memuaskan. Iya, sudah. Terima kasih.